Pemirsa penyuluh pertanian lapangan utawi PPL ring Kabupaten Badung sayan ngidikang. Santukan akeh PPL sane sampun ngeranjing purna tugas utawi pensiun. Sane ngawinang diri tenaga teknis PPL medue amongan nyelehin tetiga desa sane mewasana ring pengawasan sektor pertanian nenten sida memargi becik. Sekadi kauningin wenten roras diri tenaga teknis PPL Badung sani sampun purna tugas ring warse kali likur. Sadurungnya nih suang-suang desa keamong oleh adiri penyuluh. Akhirnya nih sani pensiun mejantan wilangan penyuluh sayan ngidikang. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Iwayan Wijana Matutang, yening wilangan PPL sampun nyansan kirang sangkaning akeh sani purna tugas. Rauhe mangkin Badung maduin 6 likur tenaga penyuluh. Wilangan inucap mejanten kirang pisan ring sajoning ngemong turmaning anggen nyelehin ring desa. Adiri PPL sepatutnya nih madue amongan ring asiki desa. Nanging gwentenan tenaga ni mangkin nyangsan ngidikang, sani ngawinang adiri penyuluh madue amongan 3 desa. Dani ngawohin rekrutan PPL ring Kabupaten Badung pinih ungkur sampun kemargiang ring warsa kalitalis likur sane lintang. Nanging Wijana Mausang sampun ngusulang indik tenaga penyuluh ring PPPK warsane mangkin. Dan ingat tiang mangde pemerintah pusat sudah mungkah formasi angken PPL. Napi malih pakibah sani ketampenin sektor pertanian sayan mewah sahe rauhe mangkin Badung sayan ngelimbakang sektor pertanian. Bali Pos nguningayang.